tuk chuan nuam le vekule va inun kong ruai tua tan pathian thu spiritual lesson number 7 kan ngai thlo do na he thu hi lalpanen kanin pol na ta na kan lo mang le theu do nia thu fingte bung thum chang som le pakhat thu hi lo ngai thla ila ka fapa lalpa thunun na che ngai nep su la azil haw na che ning hek su lalpa na thu mal som ro se amen zolne isaya chuan eden bo chiat na awanga mi hring thin lung put mang that zo to lo zia min thrila beram te anga mani kong konga kan pen bo thin dan te asoya bong pa chuan apu chopek na mun a hre thina nima sela ami te chuan lalpa chopek na mun po an theihil zo vek to ni ti in asoi hialani chutiang ang pen bo na chu an lo tong to ani chutiang dewa mani in po nga isak to lo vak thin fa te chu nule pa po in anzil havin an thunun thina an mani thin lung du zong ang ni lo lalpa lam lian thiang lim na kong an zo le theinan chan chu na kong a thei angin an dap thina ni he thu hi ka chiar fu lo maya adik iti venge ka ring achang chuan inung chang siam thatura zil hauna correction hian ithin lung chapo thin kha ahliam fawang ma se inung chang a thazonga thangzel turin apui thina ni tiani avandik em tiru zil hanto hi patling puitling keikani intichin tan hian donson anuam lem lo fawa rin ain kan thinlung hi alo tlang sang du viau mai ma se thu fingte bung som chang som pasari kan en chuan thun nun na pom chu nun na konga a oma zil haw na hoisan tu ero chuan ati sual thin alo ti a tin pathian thu veka thu fingte bung som panga chang som kan en chuan kong pen san tu thunun na chu ana a zil haw na hotu chu abora lang alo ti boka thu fingte bung som panga chang som thum pakhata po nun na zil haw na pom thin chu mi fing zinga atelang ti in asaya zil haw na pom thin mi te hi mi fing kan ti zinga chiar tel tur an lo ni reng mai an qualification lama lo ni lo pathian an tri na le an nun din tharzel an du na wanga zil haw na an pom tlata wangin chutiang mi chuan masonan mabak thina chutiang mi te chu mi fing an lo ni mi chapo chuan zil haw na hi adong song du thin lova angai thei lo ni an fel tok lo na correct te hi an harsa big thina injir le mason an harsa to thin nima sela khoreya inchir hun te po an nei cho kani tu fingte jek tu po hianin bunga chang som pania ti hianin ama experience alo sei chok boka engtiji azirti na chu kalo huata ka thin longin zil haw na chu lo ngai nep nge mo ani o ati vong maya khoreya inchir hun atong ani nge yang in spiritual lesson number 7 chu heti hian atlang kom ta ila hi kan spiritual lesson chu ani thuron pek ngam zil haw homai lova dong song thiam mi mason tummi oril ru in hong crystallen tluka thanzel dua fam kim na kongzo mi niturin lalpan kan za in min du ani chutiang mi ni tur chuan zil haw na te thuron te dong song thiam mi niturin in po sai zelang u lalpan athu kan zatan mal som ro se amen itok tayang u lalpa chunung bermin mangai tu tukina damte in min kai thawa ikhongai na hun tha min pele hi kan lo me tukina hian lalpa spiritual lesson number 7 thupoi mo tak kan zir ho le ta a he minute nga chung leka kan devotion toite hi angai thapak chin te tan mal som la
he kan zirlai hi kan tan lalpa kan nun hma mi son tir tu tan mangang che min chandam tu kan lalpai som mingin kan dile amen lalpan mal som cheu cheu ro se ni le nuam le vek ule